Nama saya Norella. Umur saya 68. Ya. Okay. Saya nak ceritakan apa yang terjadi pada saya. 2 minggu lepas saya beli dan saya cuba makan. Mula-mula tu saya macam betul ke ni? Ataupun orang nak jual saja kan? Tapi bila saya cuba, yang ini betul-betul untuk apa yang saya rasa. Biasanya saya ni memang ada slip disc. Slip disc tak boleh jalan dulu, tapi Alhamdulillah, tapi saya masih ada lagi slip disc tu, lambang 4, lambang 5. Dan biasanya bila slip disc ni, dia akan efek kita punya kaki. Tapi memang saya pun ada problem kaki. Tapi selepas saya makan 2 minggu tu, macam mujarab lah pada saya. Sebab apa? Semalam kebetulan saya pergi melawat kawan saya meninggal kan. Satu hari saya berjalan daripada pagi, maksudnya saya berdiri, saya berjalan melawat kawan-kawan kan. Jadi mana kawan ramai datang, jadi saya banyak berdiri dan berjalan. Saya dah agak malam ni mesti kaki saya cramp. Tapi saya pun macam kenapa malam ni tak ada cramp kaki ya? Memang saya rasa betul-betul AP ni memang bagi saya memang ajaib lah.